Ja, ik ben kenta, je chapel Vian, daar maner, je maner Vian, agenal brassor pelor. Ag pao beroe da chapel ama da dremenach, evido beranilis pares, be cresket. Mais no que demos se hoas porque da hude be chanche de blaves mil eiskan a trugen. Et au bed de la quai des stade mes membres vraiment quoi. A rauge do chapelle giser groas gis ma squelet quoi. Aga tout dar bechu aga ar veret an eskerna joa e barsa veret. A so be la quai dignan ar bes so e kreis a une bed da stumet pa o bed e anet ama ar veret de blaves 1600 dauzek a pevarugen. Pe o be staget tremenach tor plugerne. E oa echu ar veret ama setu o deus Bernier dan esker. Oui. Et barza dignan unes, dignan. Tu as que trokein zo fanten vrau ie. Il is neves tremenar. Ja, ne met bon ne do que des stumse do o be greganto e giser groas quoi. A da hude o be campenet endro e blaves mil eiskan. Aga skrit zo e brezonek to da brezonek. Skrivet e gista ar galek jamon mais et nenor ar bez an eskern pere a zo bet la kead amañ skrit koz a zo ouais. E brezonek, mais vraiment e diez a len gada. Ja. Ja, bet ez eus mein bechou trawese e bars hag ar mean da vadezi a oa bet e bars ar mean badez. A da hude be la kead e meas, a da hude ar vaouez a yo choumai a deus la kead ani e bas en e liors. A da hude ze po a gwerzhet an ti ar pehen koz, no kaset ar mean ze en e liors kichen ar bourkoun gwa la respenaz an trao Augustum manda pourmen. Zetu maran ker klas kanea en dro vraiment. Ja, maar agema eo do akem eret ar mean pisendour zo bas a feten bas a chapel Vian a ziou. Ba mo do aou ne chevel leiret et un benak. Ja. Tu Kemeret ardis. Ja, tu ai vel ar mestraio et ti koz hein. Arrête de cramalea, ça y est, il y a une trame chose. Et elle est là da. Non, bon, parce que maintenant ça y est, c'est fanten quoi. Fanten, bravo gars. Il y a unes au cause. Agunes a zobe di gasse dai da hali et puis pa begrat an elis pares ama do di gasset anes a skrive de o en tubenak e do di gasset ar fanten ama da gaud ar fanten vrau ie gredab de ke da tremen na haun tubenak e kichen andour azo e ama ve ke devet andour a blamour me mesra yo er veren ama me chouch andu da de da eva e ban e dour. Mais ni ne evem ket dour, ni e deud hag ha dour, kichen ar poul laoun bas ar fanten vian. Mais jouch brut fall e doa blamour e do ar verret setu tout da an dour di vach ar c'horfou maro a de e bars de do ket. Mais mestra pa ve heget an tantat de me chouch et tuem da zias entam e tan, entam e koad ga tan en e teo tan, entam glau beo. E ve hem e tuem, e gale a de da zuba antam glaubeo e bas an dour. Voilà, sans cette dazal her e nerst an dour. E nine hu yem ket peut-être am Robert mais mosse ve hege be ploas. Ja. Hag edo ar ver hezvari ar venten skeden vian na yo, me kaset eo an dal be leiret, tu be leiret en ben agal kuitaz e leiret. Var er zoursen mestra. Ja. E bars e zeus er mean vilin. Ja. Toul, do ber an traoù da. Ja, dour usum rul mestra. Ja. Hag divar ben pevi petraio e vraiment meus ket jonge e vere gread evit pare ar c'hlavet bennak. Mais vraiment eo evit areo deus ket avalar a nitrat neg a phosphate no goat. Les carences en nitrate.
Hier zijn we glandoor waar gore. Vraiment ze zijn tamelijk blond. Ja, ja. Maar ja. Glandoor, ja. Glandoor en zo door blant en scan moan avec glas avec zo waar gore aan door. Ja, ja. Door reien en mosse. Pe door moor is dus glandoor en door begin aan te morfab is het betra. Also revoan hier is maison j'ai dus gloan door bel gloan. Door. A die stage gland is gland. Ben Pascal Glandoor en Caslaca de Carp. Ah ja. Dat is rebeneu. Daar bij reserve. Agus rebaneu. Agus reba. Ah ja. Les carbes qui sont nettoyés. Ja. Gland c'est faible, sinon gland c'est faible. Gland. Non c'est pas quelqu'un de faible, faible. Gland c'est pur aussi. C'est pur. Ouais. Guan. Guan. G-W-A-N. Guan. Petra, vă can le dit de faisant un tas de causes? Quand ik zo weer Chapelle Saint-Laurent allemaal met San Lorenz, non, jo ket, mais San Miquel en Nobles, jo. O San Miquel, o Sant Patron, desquidem sturm an escalon, evidenor a gloire douée, a Sylvie digues en aîné. Miquel en Nobles. Enes o cantic tremenar. Miquel nu a vercan. Waar hebben we staan, ja? In Tronvari, en Rumengol, Guerres Vari, en Medol. Doué. Toen Lambada waren toen ze. Miquel Nobles, als organen de plugerne, et qui moderne, qui sont à l'heure, da route au bête, pas de la chapelle ombeda ou une chapelle San Miquel Archeal, mais ne que Miquel en Nobles, mais oui tu d'avro et chapelle San Miquel en Nobles, mais ne que sant, ne que bella quête à sant, ag eno abedo chum et pas de bloas et très 1046 à 1046 et va en teven da poinse ou que da chapelle hoas, ag wa chum en tam loken en wa save daun ag da sanset da gourves da horves waren douar noi armean de la cadignan e ben de a pleon quoi a penvele ag tu e vaues en a mesoges en diawong toare da zigas et escude la diot bem des dren tuli ja jo aber da voger ag Brutfalo a savet var gei nie an du da la vare unes a playa mon se a da vele dar belle gei da go dar belle etc. Wa be kase cuit da havro Miquel Nobles pambur c'est tu a da hudeze no e o BDA do Bertro escopti Leon a treger a kerne da istol do arnene se bechum pas de gamblas da hude de da gong Leon e lermeno en tibian e marve daun e blaves 1000 daou a ganterkan ag e ler mawabe do chum do arnenes kong a plugerne e San Miquel da istol e zeus de tut da bedi a da c'est en Ilis amant et Ilis Roma avec un escope credable de la varette à rabat la cada lorsque rendu dans zone da Bedi Miquel en Nobles puis qu'on est que d'Erzan. C'est tu dois savoir der chapelle va rando Miquel Archeal Saint-Michel l'Archange. Un dal le vichebet la queda zan gadandut. C'est tu mais mesra vidandut va San Miquel en Nobles. Ja, c'est tu Ag douarnenes me mestra et alors est porru chapelle Saint-Michel mais Saint-Michel Archange ag kong Leon ba o anti l'ermedo chum chapelle vian e chapelle vian da hude ja